Mwaramutse neza mwese mudukurikiye kuri News Lab TV, turizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye murimo. Dukomeze kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Reka rero tuze n'amakuru yacu, tugiye kujya mu makuru atandukanye akomeye cyane. U Rwanda rwinjiye muri cya kibazo cya wa muyobozi uvuga yuko Visit Rwanda ari uburozi, ari ibintu bidakwiye kuba bigaragara hariya muri Kindu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi buze kujya mu Burundi naho ntabwo bukikera ubungubu akantu kose kitwa yuko kariho Rwanda. Ni ikibazo gikomeye cyane, ubutasi n'ubugambanyi bikomeje kubica bigacika, nibyo turi buze nabyo kubigarukaho. Ayo makuru turayafite. Turi buze kujyara muri Rucuru, imodoka ya 23 itezwe igico na Wazalendo iratwikwa irakongoka, turabigarukaho. Turi buze kureba kandi n'ibindi bijyanye n'imirwano ndetse n'abajenerali bakomeje kugenda batabwa muri yombi hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero tugusuhuze kandi tugusabe yuko wakora subscribe ndetse like na share na comment kugira ngo dukomeze kuko twaguke. Mukomeze rero kubana natwe kandi turabashimira ibyo mukomeje kutugezaho. Reka dutangire rero n'amakuru yacu, tuyahere hano muri Rucuru. Inkuru iri kuvugwa ni inkuru ikomeye cyane, aho unite ya 23 yari iri kuri patrouille mu muhanda Goma Rucuru, hafi ya parike ya Virunga, yagize gutya igwa muri ambush cyangwa se mu gaco. Irangije imodoka yayo itwikwa na Wazalendo hariya hafi ya Rumangabo. Nyuma rero yuko amakuru akomeje kugenda amenyekana, kugeza ubu ngubu hahise habaho guhererekanya cyangwa se kurasana hagati ya 23 ndetse na Wazalendo. 23 ikaba yababajwe cyane nuko gutwikwa kw'imodoka yayo, ariko kurasa kwatumye Wazalendo bari bateze aka gaco batatana, bityo bituma uretse iyi modoka yahiye hari abandi bavuga yuko ngo hari ababa baguye muri iyi modoka, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo turabasha kumenya umubare w'abantu ba 23 baba baguye muri iyo manuka y'imodoka yabereye hariya hafi ya Rumangabo mu gico cyatezwe na Wazalendo. Uko kurasana rero hagati ya Wazalendo na 23 kubera icyo gico kwateye guhungabana, kwatumye abaturage bapanika, ndetse ngo ejo kuri Noheli ubwo abantu baryaga Noheli ngo byabaye bibi cyane, ndetse bamwe bavuga yuko hara mu bice bya Rumangabo, mu bice bya Karambi, mu bice bya Rugari, rwose ntago umunsi wagenze neza cyane. Abawazalendo rero ngo bahise bava aho ngaho muri iyo zone nyuma yo kugabwaho igitoro gikomeye cyane, kugeza ubu ngubu bakaba ngo barimo babungabunga cyangwa bakerakera hariya mu bice bya za Rucuru. Dukomeze rero n'aya makuru yacu, reka turebe noneho ibirimo bitangazwa. Kardinali Ambongo yasabye yuko habaho bufatanye bwuzuye mu bijyanye no gufasha abaturage babashije guhunga intambara ndetse n'abandi bari mu bibazo. Atugufatanye barakwiye, n'ubutumwa rero yatanze kuri Noheli. Atugufatanye bugomba mu by'ukuri kongera kugira uko bwitabwaho kugira ngo abaturage bongere bamererwe neza. Bakunzi bacu rero reka dukomeze n'iyi nkuru, turebe mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ubu ngubu ikintu kiri kuvugwaho yo, leta y'u Burundi yasabye abaturage kudatunga simukadi izi ngizi nyine za telefone za sosiyete z'itumanaho zikorera mu Rwanda. Mu Rwanda dufite sosiyete ebyiri z'itumanaho, dufite MTN, dufite na Airtel. Imenyesha ko abantu bazabirengaho bakabafatana izo simukadi bazafatwa nk'abantu bagambanira igihugu. N'ubutumwa rero bwatanzwe mu nama yahuje urubyiruko rwo mu ishyaka CNDD-FDD imbonerakure, yabereye kuri stade ya Busoni iherereye muri centre ya Nyarunazi ku itariki 17 z'uku kwezi. Iyo nama rero yahuje imbonerakure zirenga 2000 zaturutse muri commune ya Busoni na Kirundo mu ntara ya Butanyerera, yegereye uturere two mu ntara y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo by'u Rwanda. Uru rubyiruko rero rwakoze imyitozo ngororamubiri, ruhabwa imyitozo y'ibanze ya gisirikare, rwigishwa no kurasa, rumenyeshwa ko u Rwanda ari umwanzi ubangamiye umutekano w'u Burundi, bityo bagomba guhaguruka bakamurwanya. Iyi nama rero y'imbonerakure yitabiriwe n'umuyobozi wazo muri Butanyerera, Lieutenant Colonel Retired Abel Manirakiza,
uyobora iperereza muri iyi ntara, Salvatore Harihoze n'uwari uhagarariye ibiro by'umukuru w'igihugu. Lieutenant Colonel Retired Manirakiza rero niwe wavuze ko umurundi wese uzafatanwa simukadi yo mu Rwanda azahanwa bikomeye nk'umugambanyi w'igihugu, kandi ko n'ufite umubano n'abanyarwanda agomba kuzabihanirwa. Uwo munsi Perezida Ndayishimiye w'Uburundi yayoboye indi nama y'umutekano yitabiriwe n'abari mu Minisitiri w'Ingabo, Umugaba Mukuru w'Ingabo n'abandi bofisiye bakuru mu gisirikare. Inama ikaba yarabereye ku kicaro gikuru cy'igisirikare hariya i Burundi. Amakuru rero aturuka i Bujumbura yizewe arahamya ko abitabiriye iyi nama bemeranyije ko u Rwanda ari umwanzi ukomeye w'u Burundi, banzura ko ibikorwa byo kongera ingabo ku mupaka byongerwa mu rwego rwo gukaza umutekano. Reka rero turebe noneho tukivuga kuri ibyo ngibyo bijyanye n'abaturanyi, saho ngo gusa ahubwo reka tugende muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo bundi umuyobozi meya w'ahantu hitwa Kindu yitwa Augustin Atiku Mulamba yasobanurira abanyamakuru ko kwambara imyenda yanditseho Visit Rwanda bigamije kwamamaza u Rwanda mu buryo butaziguye cyangwa buziguye, bityo ko abanyekongo bagomba kugaragaza urukundo bafitiye igihugu cyabo. Iki gihe umugabo yateguje abanyekongo bazarenga kuri iri tegeko ko bazafatirwa ibihano bikomeye cyane, asobanura ko n'ikimenyimenyi abambere bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Ati inzego zataye muri yombi urubyiruko hafi 20 rwari rwambaye imipira yanditseho Visit Rwanda. Si ibyo byavuzwe n'uyu mugabo tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kureba u Rwanda rusubije iki. U Rwanda binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaye uyu mumeya Augustin Atiku Mulamba, avuga ko abaturage kubuzwa kwambara umwenda wa Visit Rwanda ari imitekerereze ishaje. Ati imyumvire ishaje mu gihe Noheli yegereje, kuko yabivuze Noheli yabura umunsi umwe ngibe. U Rwanda rero kwambara Visit Rwanda nuko umufatanyabikorwa w'amakipe nka Arsenal, ariko ubwo nta mufana wo muri Kongo wa Arsenal wemereye kwambara jezi yanditseho Visit Rwanda, dore ko n'amasezerano azarangirana n'isezo, ubwo bazambara ubutaha nyine birumvikana. Kuko uretse na Arsenal, u Rwanda ufatanye n'andi makipe nka Paris Saint-Germain, Atletico Madrid muri Espagne ndetse na Bayern Munich mu Budage. Ibyo bintu rero byatumye cyangwa uko gusa naho hazamo uko guhangana kujyanye n'imibanire y'ibihugu byombi nayo itifashe neza, byatumye Kongo nayo ivuga ngo niba bari abafite Visit Rwanda muri aya makipe, natwe tugomba kugira Visit Kongo, tukajya mu makipe atandukanye. Ariko aho ngo niho Kongo ikorana na FC Barcelona yo muri Espagne ndetse na AS Monaco mu Bufaransa. U Rwanda rero rukaba rwaraguye n'ubufatanye, rukaba rwarageze no uretse muri football, rukaba rwarageze no muri basketball. Ubwo rero muri Kindu kugufatana jezi yanditseho Visit Rwanda, ubwo nyine bugatoye ni ikibazo gikomeye cyane. Nibura umufana kutambara jezi cy'imufana ngo kubera ko hajemo ibintu bya politike. Reka rero turebe noneho n'aya makuru yandi arimo agenda avugwa. Abajenerali bakomeje gutabwa muri yombi hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Harimo abarurwa abajenerali 22 bamaze gutabwa muri yombi, ariko hari amakuru avuga ko barimo n'abakoroneli n'abandi basirikare bakuru nyine. Kongo imaze guta muri yombi abagera hejuru, abasirikare bakomeye bo hejuru barenga 30. Muri bo hakaba harimo nabishwe, ariko abandi barafunzwe, bafungiwe hariya i Kinshasa, ndetse hakaba binavugwa ko urubanza bazacibwa ruzwi ari urwo gupfa nyine. Ubu rero amakuru mashya agezweho nuko General Major Padiri Muhizi Jonas yari komanda w'akarere ka 11 ka gisirikare ka FARDC yatawe muri yombi kuwa kabiri w'iki cyumweru i Kinshasa, nkuko amakuru atandukanye yizewe aturuka mu nzego z'umutekano agenda byemeza. Bikaba bivuga ko ngo yahamagajwe n'ubuyobozi bwe ariko atigeze asubira ku kazi, bikaba byarateje impuha kwitabwa muri yombi rye. Abamwegereyeho bavuga ko urwikeye ko ari rwose hejuru mu buyobozi bw'igisirikare cya FARDC. Itabwa muri yombi ry'uyu Padiri Muhizi Jonas ryaje mu gihe hasanzwe hari abasirikare bakuru benshi barimo gukurikiranwa n'ubutabera bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru atandukanye yemeza ko hari abandi basirikare bo ku rwego rwa generali b'abanyamurenge bashobora gutabwa muri yombi. Abayobozi ntibigeze bemeza aya makuru cyangwa se ngo bagire icyo batangaza. Muratubabarira kwitabwa muri yombi rya General Padiri Muhizi. Amakuru aravuga ngo
Generali ngo Padiri Muhizi yagize uruhare mu bikorwa bya gisirikare byo mu bihe byashize birimo ibyirukanye SNDP na M23 ya mbere za 2012 ifatwa rye rero ngo ryaba ryongeye guteza kwibaza ku mikoranire iri hagati y'abayobozi bakuru b'ingabo mu gihe igihugu cyugarijwe n'ibibazo by'umutekano. Mu minsi ishize nyuma y'imyaka 3 ataye muri yombi, Lieutenant General Yavu Philemon Irunga wahoze ari komando w'akarere ka 33 ka gisirikare ka FARDC yatangiye kuburanishwa nayo kuri 20 z'uku kwezi ku byaha birimo ubugambanyi no gushaka guhirika ubutegetsi kubera ko ngo yaba yaravuganaga n'abasirikare b'u Rwanda. Indi dosiye ihari ni ya Brigadier General John Chibangu wataye muri yombi mu Gushyingo akaba afungiye muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa nyuma yo guhatwa ibibazo inshuro zitandukanye n'abashinzwe ubutasi n'ubushinjacyaha bwa gisirikare hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu rero wahoze ari inyeshyamba ku bwa Joseph Kabila ndetse wanahawe n'ubutabera bwa gisirikare mbere yo kwinjizwa mu gisirikare no kuzamurwa mu ntera n'ubutegetsi buriho, yari yagizwe komando w'ingabo muri Kasai Oriental. Uyu nguyu Chibangu. Abandi basirikare rero bakuru barimo Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo nabo barafunzwe, ubu ngubu bari muri gereza. Abasirikare bakuru barenga 20 bose cyangwa hafi bose bagiye batabwa muri yombi bazira guhunga inyeshyamba za M23 ku rugamba muri Kivu zombi. Hagati aho rero tukivuga no kuri izo nyeshyamba, reka turebe izi nyeshyamba hamwe n'ingabo za leta FARDC zifatanyije na Wazalendo bahanganiye bikomeye muri centre yitwa Makabola muri teritwari ya Fizi. Iyi mirwano rero yirije umunsi wose, yabereye mu duce twinshi tugize iyi centre turimo Makabola ya mbere, Makabola ya kabiri, Kiringi na Kilambi, hifashishije intwaro ziremereye na drone z'intambara. Abaturage benshi rero muri Makabola no mu bice bihana imbibi nka Bangui, Kasenya na Makabola bahunze kuwa 24 berekeza mu bice bitekanye birimo umujyi wa Uvira mu majyaruguru. Amakuru ava muri Fizi rero ahamya ko ingabo za RDC ziri kongerwa muri teritwari cyane cyane mu gace ka Swima na Munene. Indege n'ubwato nibyo biri kuzigeza muri iki gice. Abarwanyi ba 23 nabo bari kongerwa mu bice iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Kongo rimaze iminsi rigenzura cyane cyane nka Makabola mu gukaza umutekano w'ibi bice. Bikaba rero ari ibintu nanone bikomeje kugenda bisa naho bihindura isura, kuko ubu ngubu binavugwa ko abarundi nabo ngo babongeye kugaruka mu ntambara hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo ngo bari amaze iminsi ingabo zabo zicyurwa abandi bicwa, ariko ubu ngubu hakaba hari ikivugwa ko abarundi ngo bashobora kuba bongeye kugarura ingabo, ndetse ngo hari bataye 3 zitigeze zitaha ngo zijye mu gihugu cy'u Burundi, ubu ngubu ziri hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko noneho ngo izi bataye barazibwiye ngo kugira ngo twereke amahanga yuko turimo kurwana, kandi abarundi twaravuze ko twavuyeyo bizagaragara nabi. Kubw'ibyo ni mwambara imyenda ya FARDC kugira ngo nubabona agire ngo kuko muri FARDC. Abo basirikare rero barabyanze, banze kwambara imyenda ya FARDC, baravuga ati twege turi abarundi tuzapfira ishema ry'igihugu cyacu, ntago tugiye kwambara imyenda twiyoberanya, ahubwo twebwe tuzakomeza kwambara iyi myenda y'igihugu cyacu. Ni ibintu rero byateje ngo umwiryane hagati y'abasirikare. Ariko ku rundi ruhande aba basirikare barimo baragumayo ku gitekerezo no ku busabe bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko noneho ku ruhande rwa Prime Niyongabo General, uyu mugaba mukuru w'ingabo, we ntashaka ko abasirikare baguma hariya mu gihugu cya Kongo bitewe ngo n'igihombo bagiriyeyo, bakaba barishwe cyane ndetse abandi bafatwa mpiri. Ati rero igihombo turimo kugira muri intambara yo muri Kongo, ntabwo nifuza ko abasirikare bacu bagumayo, ntabwo nifuza ko abasirikare bacu bakomeza kubaho nabi. Ariko kwanahindukira ugasanga harimo ikindi kintu kiri kuvugwa ku barundi, kuko ngo Ndayishimiye buriya yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko abanza gukura ingabo muri Uvira kugira ngo M23 nayo ikore gusubira inyuma irekura umujyi wa Uvira. Ibyo ngibyo rero harimo abasirikare bamwe bagiye bataha kuko biragaragara ko batashye, ariko hari abandi basegayeyo ndetse hari n'abandi ngo bakomeje kugenda baza. Bisesengura bakavuga ko Ndayishimiye ngo yaba arimo guca ku ruhande agaca inyuma akagenda
akirengagiza ibyo ngibyo byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo we akagumisha ingabo hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse akongeramo n'izindi. Ibyo rero ngo bishobora kuza kugira ikintu bikurura kibi hagati ya M23 n'u Burundi, ndetse ngo no ku rwego mpuzamahanga u Burundi bushobora kuza kubigiramo ikibazo. Reka byose tubihanga amaso, tubifurize kuza guhaha mu karonka kuri iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12.